إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. مامستاین آینی کاروان گهاندنا پیام خوده و اسلامه و دیر جهر جورکی تکودانی و مایتی کرنه. لیدمک لسنور دا صلاتا دهوک هجمارکا زور جمامستاین آینی جی کاروان هاتین دور اخستنو. دنوکه دا به خواندنا هیچ گوتاره که دمال دانه. و ایک جوان مامستاین آینی جید بیجید بتنه چنکو من راستی گوتیه ام جکار گوتار خواندن هاتین لادان. برايت بصرمان هكا خودي حسكت أبروكا دي بحثي تشتكي دليكين دل نسبة دهوك يعني راسي يا بو ديار ده يعني هر ملايكة آخفت تشتاقوت اكسر ده يملاي نخاري هندك راسين فترة كي هندك جامون هاي بيجن يعني خلاص خد ما ناخوين بوش ناخوينيتن چكي ملاي راسيك قوت ملا بيشتا سر منبري وراسي نبيشتن ما حديثك هاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام چل بيشتن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بس يرى من أذاه يعني پیغمبر ما صلوات خود سلمی امر مد کردن هکه منکرک بجا منکرات دویگاوی ان بینید وی باجری دا منکرات خلطیا دزیا خلطیا ظلمه تعدای امید بینید یعنی همچین سرمین بری هم چه بکن همچین سری خوشور که نب خودی چینا بید لازمه ملاجی او خلقی تتویر بدلی خویتت نشتی معاکا حزبیه خلقی تتویر بدلی خویتت سر خودشو دیده ترین تخار الویره ملاش وی واقعی دیر که بید نخیر او واقعی که ملایت دا چالگوان تاغوی دلی خو قالك جرى أبيت الصلاة دار أبيت مسؤول يا قوتي قال لي ملا نبنا حزبي إكش مشكلة ما أبيك وعندك جرى وقت ملا بتا حزبي بحزبك كيف بتا قرداني يعني قالب حزبي ناشد دركبتن أجر تشتاقوتي مخالف حزبي شدبتن تأثير أخوها بتن فريجا خراب بوي بيتن أمبو مزقفتي بيتن أمبو خلكي بيتن أبيكش مشكلة يا راستي تقال هندي قوتارا ملاي مخابني بده بيجم خلكي دهوكي عن ملاي دهوكي قالت كيمن يعني قالك مزقف ميتين أو خطبات خينن نملانا حقا كشادنينا شهادة ملاتينينا الكلية وجامعاتنا خاندية حتى فقياتنا خاندية ش مجبوري أوقافي شد بتكر بتملا تشكي ملانينا أما جبوري سبا حكمتي الزفرتها وقتي حكمتي تش زانكو جامعات كلية وأفتشت هني نبن ملا بقري داي بنياج خريجي توانجلا كين بنياج تعينات نبن مشكلات شد بن بروی ایک جگوتار بیشن دهوکیه بناو مالا شوان سعید کنوکه دست سرکیری و ایک جگرتیم بادینان لحولره او دبیجید لادانا مامستاین آینی جگوتار خواندن کاریگریه کانرینی دل سر هستن تا کنجواکی هبید جبر کو رجا هر زور مسلمانن اسلام دینه که اولی هاتی شر ظلمی کریه لو ما ملاین ما بارا پتر یوانا پتر عبادت دا صلات و حزبت کنش یا خوده لو تو بینی وقتی ملا نه برای خلکی آنجی اویت تا برای خلکی اتوماتیکی چونکو دا صلات یا خوصا پینه وی ملای لاده دادن لادان و دور اخستنا ملایان لسر منبر لسنور پارزگاه دهوکی کاریگریه کانرینی دروست کریو بنیرینا بشک مامستاین آینی اگر پیام دا صلات نگهینی دیجی کاری هیلادانو جبر هندجی مسوز ده یان پیام خوده بگهینین یان گوتار نخوینین جدهو که بو بادینان هات سامه